Ibiro itini luka Uganda Bureau of Statistics keste Etetemu to Iboro aina kikwa na Etiai sine luka Iboro luitwasa moreri ya wakikeunosi kaneko Uganda. Aikiunu na ketia ila sabunyu ngeste mara kinito maikeun na ketia ilo akinye palm oil na ada itolomi akwapini nuokinga tapida kwa na Etiai sine wakikeunosi. No, keste pudu no king aparani kana lolo airia munu na kaluye muto Kampala. Iboro kere lude cha mtusa inyali okeda kinyet palm oil ngesida asabunyu kesida Iboro lude kiunoskope kwa na kaneko Uganda rai kwa na itunga aterikin kera Etiai lode kiununo iloka sabunyu akito ina sabunyu ngesikwa ne rai na iluku minikanya kwa taka nyauni konye lem araiwuni akanyare agiono kara la tuboy. Ipiriotini luka Uganda National Bureau of Statistics kesi da Etetemu be palm oil ngese isoma ira sabunyu kaneka kwa puok ido erai leya ununa kwa puna ko Indonesia keda Malawi konyare una mame jok Etiai ke ngeste bala ibe ekiuna kwa piniangun nepeda ena kesi da ekiuna sabunyu. Olapa bobedio pe loda tubore egwela re loka sabunyu kaiboro da icheko apnate sukali emuchere nyanya peteroli keda kinyeta keja icheda kese keunos kwa pedeja ataroto musula loeja soma Uganda Bureau of Statistics anoda ela pakalo yare Etiai loka Iboro nyeste bala ibabu keunu noi keda adolere iuni chunya kidiope koto mangulu kwa tata anyonu da koto moare chunya kiuni koto mangulu kwa tata lapa lo sodit konyedo nyobodo bere yanga unte yasilo kaiboro kwa natialo Edgar ni impa loda ejai chuti tomorionge tengon loka Etiai sine koto ma Uganda Bureau of Statistics nyeste balebe aikiun naka Etiai sine loka Iboro lipo nyeste lomu niti na ara ido kwa na ebale be epotel le masi akiroto na kai lockdown loda bwidupa kiriano tudon na kwapini kiere egwonit. In addition, furnishings, household equipment and routine household inflation increased by 3.7% in February 2022 compared to the 0.6% rise recorded in January 2022. Here we have items like soap. We all know that soap prices went up. Food and non-alcoholic beverages inflation rose by 0.4% in the month of February 2022, the same rate recorded in the month of January 2022. I hope, as has been the trend in recent times, we select a few commodities and give you a picture of the average prices for those specific commodities. You can see soap prices going up, you can see sugar, rice, petrol, and cooking oil. So this is cooking oil here is 300 mils. When you convert it to a liter, it's about 9,000. Aikiun na kaitia sine luka Iboro ngesta noi arida kitunga luogulu keda Kampala osodi ngunda Iboro so jinja kesda mam erida kina noi na raido yata sinyamat ipiro itineji anoda kese bala sebeja kwa na war na da itodu ntebe subit bala mbore pero ta isali kote nepenen owaida loka Etiai sine kwa penat Etiai loka lago nyeste bala beje sunu kwa nyamata nenpeke da imate ni chiengu lumame radionio kesda ichelwe jesu ne beyi iron aiwoto kinetine tupa kini kwa pedetiye na tarika Apollo koluka Uganda Bureau of Statistics esda wadika ikine barua nede jasiri ongeta alua Apugan kanui kamu itosi aikio na kaitia isine luka Iboro tetere dokwa na ewanyunere nye ketungana lo kwapo ai kanya pipilo ne Etiai.